ulijenga ya nimusambure bikasi. Haleluya. Kwizera niko kuza kuzana ibitangaza, igitangaza kikama kiza gutya ukageza abaturage. Kwizera kuza kwa makuru bw'urakamuka uzugenda utya. Kwizera ukagenda ukarusha abagabo barebare b'inzobe bagira imisatsi irene kandi bize bakigira na hehe na za kaminuza za Amerika. Harayo kwiherera usanze uryamye yakumva, upfukana yakumva, ugize utya yakumva, umeze utya yakumva, uwaye urya umutsima yakumva. Gusa nugusenga. Isubiyamo uryamye yakumva, uri mu gitanda yakumva, urya umuceri yakumva, urya inyama yakumva, urya isogo yakumva. Gusa gusenga. Iyo usenze Imana igira ite? Imana isatura imisozi. Nijoro kari mu Matayo nijoro bakoze cyane. Era bakwiringiraga ari mu magoro tugufite twifuza undi murengezi. Mana wadutabaraga mu minsi yake nanone mana wadutabaraga nanone uzaturengere tugeze kubafasha. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite twifuza undi murengezi. Tugufite twifuza undi murengezi. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite twifuza undi murengezi. Tugufite undi murengezi. Turashimira Imana iduhaye umunsi mwiza, gishinzwe kudukorera twese abaranga abazi ko ari Imana yabikoze. Ayikomera amashi kabisa kuko baracaye. Mana wadutabaraga. Yes! Otala badala. Okay, ni basi. Turashimira umushumba w'iri torero na madame we. Turashimira pastorale yose bakorana n'abadamu babo n'abana babo. Turashimira inzego zose zigize iri torero. Turashimira n'ubuyobozi bw'abayumbe, abanyamasengesho, abagize uyu munsi wa kabiri. Kumva ko mugomba kurarika ijuru n'amatayo. Muri abantu beza, muri n'abagabo beza, muri n'imfura. Wotumirwa nyine yotumirwa nawe. Ndamukiriza umuntu umwicarana umubwire ngo Imana iguha iminsi yo kurama cyane. Era bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite titwifuza undi murengezi. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaturengera tugeze kugufa. Abakiyafite ni muyazamure mukomere Imana amashi menshi cyane. Amen. Turashumira abandi bashumba mwese muri aha mukundi igitaramo, aho muyoboye naho mushumbye kuba namwe muri aha n'abatari abashumba
n'ababyeyi mwese muraha ijuru n'amatayo naje ndabishima. Amen. Mwiariko ndashimira teacher mwalimu wangu mzee Jonathan. Huyu ni mwalimu ananifunza kuanza huduma ya neno mpaka kiwango hiki ninafikia. Tunamsamini sana kwa mafuta yale, kwa sababu hakuna mtu bila mtu. Ukitaka ufike kwa watu ni lazima upate mtu, alafu siku utapata mtu utafika kwa watu. Mzee, nakuheshimu sana na ninakupa karibu. Mimi nimetangulia katika mji wa Nairobi, alafu tukapambana na kazi na tungali tunachapa injili. Ulipodondoza kwenye simu ukabonyeza, kaniambia na wewe uko kwenye karibu ya kuingia Busia, roho yangu imetabasamu. Ndio maana nimesema sana karibu. Shangilia kwa ajili ya mchungaji. Asante sana, na wakaribisha hawa bwana makamerameni hapa ambao wanasimama hapa. Na nyinyi Mungu awabariki. Ariko nimuza mutanga amaturo muzoza muyatanga, kandi tuzatubateza imbere. Mwarangiza followers bakaza mukabona amafaranga. Ariko kubera iki mutaza mutanga amaturo? Kandi za basuzuma mwese muzamama mushikaho ngaho ndi muza murangara aho ngaho. Ariko wavuze amaturo ndi muza muyatanga. Okay, banga keyboard neza nkora akazi kuko niko kanzanye. Jewe sinaje gucuruza, naje kuvuga ubutumwa no gusengera abera. Ko niko kazi kanzanye. Batanzi nitwa Matayo Ndamahizi Muhoza. Mfite umudamu umwe n'abana 7 ndaco shinja Imana. Imana yangiriye neza. Kandi ngenda mva mu bwiza nijira mu bundi. Muri aya mezi yashize nabonye umukwe. So ni igitangaza Imana yakoze. Mfite imyaka 44 kumva naje Imana yarangiriye neza. Takwitagize umugabo wo mu ijuru utazamukorera arahombye cyane. Je ndavudutse cyane, n'ubu ngiye gukora akazi rero. Tuganire kuri topic yanjemo muri iyi misi ivuga ngo menyekanisha Imana yawe aho uri. Menyekanisha Imana yawe aho uri. Turasoma ibitabo 3 muri yangana. Nubwo muri abantu beza kandi muzakomeza no kuba abantu beza, muniyanganire dusome izo bitabo 3 kandi umuntu uzi gusoma neza ari udusoma. Igitabo cya mbere Gutegeka kwa 2 ibice 32 umurongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9. Imbaraga z'Imana. Umuntu wa 2 asoma Abami ba 2. Ndagira ngo mbivuge byose tuze gusoma dushoreranye. Abami ba 2 bice 6 no ku 13 ku 14. Uri busome asome 10, asimbaga asome 17 cyangwa 16. Abami ba 2 ibice 6 13 14. Simbe some 16 14. Mambo ya Nyakati ya pili sura yake ya 32 na mlango wake wa 7, 8 hadi 9. Turaza gusoma ibyakozwe n'intumwa ibice ni 3 n'umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Ikaze gusa. Twagiye Gutegeka kwa 2 ibice 32 umurongo turahera ku wa 6. Uhere ku murongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9. Ibuka ibihe bya kera, tekereza imyaka y'ibihe byinshi by'abasekuruza banyu. 32 Mambo ya Nyakati. Gutegeka kwa 2. Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati si ngoma.
ingoma, sivyo? Yawezekana aelewe Swahili, soma ingoma. Asante sana, soma ingoma. Yeah. Nimikomere mushikame timutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Koko. Genderera bwana. Yes. Cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe. Hata majeshi yake wako pamoja na yeye. Kuko iyo turi kumwe irakomeye iruta abari kumwe nawe. Ye turi kuguma na yeye mushosi ayimiri abari kuguma na yeye. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri. Ari kuguma n'amaboko gumwego naho. Ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu. Ariko mukati kitu twahe turi kugumana na karema umwamukare gulu na hari. Ncyane. Menyekanisha Imana yawe aho. Niyo idutabara kandi ije kurwanira intambara zacu. Yeye mutabala na yeye waijilwana intambara zitu. Yeye mutabala ye wanavuara uko kuijilwana we utangalwana. Ariko yeye mutabala ye wanavuara uko kuijilwana. Amutabala anavuara uko kandi uko. Hey hey. Amen. Aha. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Imana igumugisha. Asana. Abami bakabiri. Ibice 6, 13, 14 usimbe usome 16 n'14 urekeraho usome ibyakozwe n'intumwa 3 igice cya mbere kugera ku wa 3 twumve ko ndirimba bukeya nimara ninjire mu ijambo. Arababwira ati nimugende murebe aho ari tume abo kumufata. Akawaambia nendeni basi mkamchunguze mahali yupo, alafu nikatume watu wa kwenda kumzoa huyo jamaa. Baramubwira bati ari Dotani. Wakamwambia mzee hakuna mahali pengine naishi, yuko Dotani. Aherako yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi Sukuma. Bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Banagenda ijoro ryose bakwanda mucana. Nibashake bazi ijoro ari kumenyekanisha imbaraga zahuri. Nibashake baza manywa haijalishi wakuje namna gani, niko ninakuweka kitu ilose bayishe mu ijoro ariko menyekanisha Imana yawe aho. Arabasubiza ati witinya, siyogope, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abo muri kumwe nabo. Bwana abo turi kuguma Bari bakayo. Abo turi kuguma 16, 17. Tugende ku 17. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro byose. Elisa. Amen. 3 umurongo wa kangahe byakozwe n'intumwa? Wasomye 16. Wayisomye 16 narisomye. Ariko gatandatu 16 wayisomye 16 wayisomye ayikore ibitangaza. Arabasubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abo muri kumwe nabo. Shuka manuka 17. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Byakozwe n'intumwa. Tengeneza mambo Mungu, kazi zako zifanyike. 3 murongo wa mbere. 3 mlango wa kwanza hadi wa 3. Nuko Petero na Yohana barazamuka baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, arico saa ya 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Rwiza,
ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe, abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Amen. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane. Kimwe kuririmbaho gato, umuntu uzi kubekinga ritime ndirimbiramo afate microphone n'indirimbo mubona kuri channel yanje cyane ivuga Baba Mungu tengeneza nje, ariko ndayiririmba yose ngende gahoro gahoro tuze guhurira kuri tengeneza nje. Katika njia zote ninazo fahamu, enendeni katika njia zote ninazo fahamu, nitini na mimi nitakuwa Mungu wenu, nitini na mimi Mungu wenu, nitakuwa Mungu wenu. Yesu alisema mimi njia na kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia na kweli na uzima wa milele. Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba, Baba tengeneza njia. Hey Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba, Baba tengeneza njia. Hey Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba, Baba tengeneza njia. Hey Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba, Baba tengeneza njia za watu. Hey Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba, Baba tengeneza njia ya. Hey Baba, Baba, Baba tengeneza njia. Baba, Baba tengeneza njia ya. Hey Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia ya. Hey Baba, Baba, Baba tengeneza njia. Baba, Baba tengeneza njia ya. Hey Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba, Baba tengeneza njia. Hey Baba, Baba tengeneza njia. Yeah, Baba, Baba tengeneza njia ya. Hey Baba, Baba, Baba tengeneza njia. Baba, tengeneza njia ya. Hey Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba, Baba tengeneza njia ya. Hey Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba, Baba tengeneza njia. Hey Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Tengeneza njia ya. Hey Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Tengeneza njia ya. Hey Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Tengeneza njia. Hey Baba, Baba Mungu tengeneza njia.
muzamure ibiganza gira nijire mu ijuru. Amen. Menyekanisha Imana yawe aho uri. Ubwigwa mwica. Tangiye kubwiriza kera. Natangiye akazi. Ubwigwa n'umuntu. Imana yaremye umuntu. Kandi uwo muntu kugira ngo azayimenyekanishe yo azabare kose atabikoze gasubiyemo atabikoze afite ibindi ahayamenyekanisha ahari gusa na Imana yabantumyeho kuza kubabwira ngo nimwongere mumenyekanisha Imana aho muri. Abanyamakuru bazabamenyekanisha ibyabo aho bari. Iyo tugiye gukora amakwe bagakora urubuga bakagenda bamenyesha abantu amatariki hari. Umuntu ashobora kutamenyekanisha ibyiwe byose ariko iyo bigaze mu rugo viza yaza gutya akamabwira abantu ngo umuriro urase nta yandi makuru dufite viza iraje none itariki umunsi runaka tuzaje Amerika. Kandi bisha abantu bakabivudukamo bakabishiramo imbaraga ariko Imana yatumye irambwira muri ukerera uganda ubwira abantu batuye Kayole ngo babwire ngo bamenyekanisha Imana yabo aho bari. Nimuzamure ibiganza. Yagira umuntu usura guca hano nijoro n'amatayi. Wosohoka yosohoka ariko hano murekeretere ijuru n'amatayo naje mu kazi. Haleluya. Ibintu bine byotuma tumenyekanisha Imana aho turi iyo tubifite. Icyambere nuko tugomba gutunga kwizera. Abaheburayo ibice 11 n'umurongo wa mbere biravuga ngo kwizera nukumenya. Okay, naingia sasa hapa. Ubumenyi ntibuba mu biti buba mu bantu. Kiko ubumenyi ntibuba mu mafi buba mu bantu. Ibiri kwisi byose bitekenikwa n'umuntu. Mushaka kwizera nukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitabura kuba. Kandi ngo niko gutuma ibyo dukora byose kaduhamiriza kuko ari ukuri. Kwizera ndaza kukugarukaho kuko ni inkingi ikomeye cyane. Ntiwamenyekanisha Imana aho uri udatunze kwizera. Kibishoboka. Kwizera niko kuza kuzana ibitangaza. Igitangaza kikama kiza gutya ukageza abaturage. Kwizera kuza kwa makuru bwabura akamuka uzugenda utya. Kwizera ukagenda ukarusha abagabo barebare b'inzobe bagira imisatsi irende kandi bize bakigira na hehe na za kaminuza za Amerika. Umuhungu wo mu gitura gufite kwizera akazuminga ibisubizo bikaza bakristo. Komera Imana amashimeshi cyane. Nyura mu misozi nyura mu mataba aho hose niko harusha umutima. Ndasaba Uwiteka we kugira ngo afashe. Uwiteka nawe atikisila mbana. Ngiye gutanga haleluya hari ikindi ngiye gukora. Haleluya haleluya. Kwizera nukumenya rwose ijambo rwose nta gushidikanya kurimo. Nta bintu byo gukekeranya nta bintu byo gusubira inyuma. Nukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitabura. Verbe boss. Nyura mu misozi nyura mu mataba aho hose niko harusha umutima. Ndasaba Uwiteka we kugira ngo
we natinda kunyumva. iyi ndimwe gusegera mvuga icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane nimara mvuga abagabo nasomye nimuheze imana icyubahiro nimuvuge ngo haleluya urayazamu tu tainua mikono mimi sichezaki wayareka urayazamura kuko ikivibura muri wewe nicyo gituma uyazamura nimuzamure haleluya kwizera kuza kugucisha ku mabariyeri yo mu buryo bw'umwijima baravuze ngo kubera kwizera n'intwara imwe tuza turwanisha tugatsinda imyuka y'ahantu ho mu kirere kandi itagaragara icya kabiri kugira ngo umenyekanishe Imana aho uri ni uko ugomba kuba utunze gusenga maombi. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe. Mama Ana Shilo Mungu amupe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe. Mungu amupe mtoto. Mama Ana haleluya. Kama mugabo wasenze wese, hakuna mwanaume aliyeomba, hakuna mama aliyeomba, hakuna baba aliyeomba, mbingu zinyamaze. Gusenga n'urufunguzo ruzarufungura inzira zose, bafungura amabariyeri yose. Iyo wasenze mwijoro ibintu bicamo, kumanywa bicamo, imvura igwa bicamo, urubura ruhari bicamo. Bahaye bavuga iyo wasenze ibintu bigira gute bicamo. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe. Mungu amupe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe. Mungu amupe mtoto. nimwese baritu haleluya. Amasengesho agira amoko menshi, hari ayo kwiherera usenze uryamye yakumva, upfukamye yakumva, ugize utya yakumva, umeze utya yakumva, uwaye urya umutsima yakumva. Gusa ni ugusenga. Isubiyemo uryamye yakumva, uri mu gitanda yakumva, urya umuceri yakumva, urya inyama yakumva, urya isogo yakumva. Gusa gusenga. Iyo usenze Imana igira ite? Imana isatura imisozi. Ngali pole pole bwana, naanza kazi sasa. Undamukiriza umubwire ngo uburi ibindi ntubure kwizera no gusenga. Uraho da. Ndatangiye nababwiye ngo murayazamura amaboko. Erega ntabwo ari Matayo n'Imana. Nimuzamure ibiganza. Haleluya. Twajya kubarandika. Bataza kuvuga ngo nabasize mu cyera gati. Umuriro watse. Nimuvuge ngo haleluya. Abari hano nimuvuge ngo haleluya. Amina. Senga. Icyagatatu nuko ugomba kubikorana umwete. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwese kuko utejejwe atazabona umwami. Kwizera n'umwete, senga n'umwete, umwete. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe. Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe. Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo iliyo Mungu ampe mtoto. Tanga haleluya. Abantu bavuye mu itsinda ryo gusenga bama bagoronzoka bagaruke mu itsinda ryo gusenga. Tuwamenyekanisha Imana utari mu itsinda ryo gusenga. Nimuzamure ibiganza. Haleluya. Sama ya.
ijambo ry'Imana niwe uri aho nogumire Imana siko mubakubarike singitinze ko nabonye abandi bagabo hano b'Imana harimo Kerema. Mama Ana alipanda Shilo. Ili aombe Kelema Mama Amana alipanda Shilo. Ili aombe Mungu ampe mtoto. isi yaramwe n'ijambo ry'iki Dima sawa aho ibintu byose iyo abajije jambo Yohana aravuze ngo mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yaremwe n'iki n'Imana tacyaremwe kitararemanywe na jambo iyo ufite jambo nta muntu uzi utunga ijambo ngo agire ubwoba nta muntu uzi utunga ijambo avuga ngo abantu bamwanze nibashake bakwange Yesu ko bamwanze ariko ko ari ijambo arapasinga aratambuka vuga ngo yaratambutse yerekera aho ngaho agara no kumusaraba vuga ngo yarahageze yerekeraho amanuka ni kuzimu bashiraho abarinzi abatipe nabo ngo bahura n'igitaramo cyande cya jambo iyo ufite jambo ndabikubwiye kandi ubu n'ubuhanuzi ndiko guhanurira uzugenda utuze nta muntu uzugira ijambo ngo akubagane mu mutima ngo abura amahoro uyirika tusa kumenyekanisha Imana huri matayo we matayo mu bibagobogo narayimenyekanyishije ngari Burundi namanatse umuriro ngari mu Rwanda ndakubitagura umuriro uraka ngo tugari Nyamagabe twari kumwe n'umugabo witwa Bishop Karegeya turirimba gutya Farao mtumubaya aliwatesa wana Israeli seminari turi kumwe n'umugabo witwa Pastor Napoleon w'abanyabyinshi umuzungu yamamanuka abwiriza amasaha abiri mu Kinyarwanda aravuga ngo icyongereza kigiye iwabo w'icyongereza twaririmbye gusa reka kubwira ufite jambo ibintu byose bizabivuga ngo habe n'abadayimoni bazavuga ngo akarere habe n'utwije hano abadayimoni bose bari muri Kayole baravuga ngo ijuru na Scovia ijuru na Kabiya ijuru na Matayo ririya mu Kayole ukubera iki twikoreye jambo kandi jambo dukora gusa mu kigega cya jambo udafite umugabo akamubona udafite umwana akamubona udafite visa akayibona haleluya sante ni nziza alipanda Shilo. Esilala Maria sakake naanza kazi sasa mucyubahiro cyawe ndamukirizo mwicana mubwire ngo wamenye makuru kuko nta kindi kiza kidukomeza n'ijambo ayo data ndakurahira nanezerewe matayo ndetse kuririmba mukanya maze mpeza abantu cyo kugeza ijambo nimuheze Imana icyubahiro haleluya kanisha ngo tugare mu mutara kwa Joyce ya mugabo yarafite twama tuyimenyekanisha kwa Joyce ngo tugere ku Canzovu kwa Banyasinzi nta mwana yarafite twama tumusigira abantu babwire iyo dufite jambo tuba dufite ikigega kandi ico kigega twagikoramo abantu bose badaheruka n'ibyishimo haba n'abatazabumvikana n'abagore babo n'abagabo babo kubera jambo duheze jambo akagera gute akabaha amahoro akabaheza ibyishimo tangaleza mambo Pila etala mutako mwisanga nimugere muri hari umuntu wakomera Imana amashimeshi jambo rero akora ibintu bibiri binini icyambere guheza ubwenge buvuye mu ijuru nimukazisha wowe nimba utazi ku ijuru n'amatayo ryageza nimuzamure haleluya Yakobo yaravuze mu gice cya 3 n'umurongo wa 17 aravuga ngo ubwo bwenge ngo buva he
ubwambere bugira gute buraboneye kandi ngo bugira gute bugirirwa inama kandi bugira kugira n'urukundo ubwenge buvuye he mu Mana iyo dufite jambo tutunga ubwenge isi ishaka abantu bafite iki ubwenge umuryango iyo ufite abantu bafite ubwenge uteza iyo mudafite abafite ubwenge mubaho muri aba ministre ntibozwa ba chairman ntibozwa ba revera ntibozwa ba deputy ntibozwa ba meya bo mugi ntibozwa ariko ubwenge buvuye hehe mwijuru ndabahanuriye umugoroba n'abazabakomokamo nabo mufite mugene mutunge ijambo abaheze iki abaheze ubwenge Amen. Munda mukirisa umubwire ngo ubwenge uturuka kwa jambo hari umuntu wakomera Imana amashibe shigira komera icyakabiri gukubakira izina bikubakira iki izina urahoda Kenya yagenderewe mu bagabo kuresha ndakibazo imiterere yawe sinyitindaho na karaktere zawe zitindaho ariko nutunga jambo rateka basi Tera. ugatunga umugabo witwa Masengesho bisika sote kazi Amen. nimuvuge ngo haleluya Hallelujah. wa mugabo isi ntabwo izamenya ale yawe ariko retu bazayimenya bisubiyemo ale kugenda Nairobi Amerika ntibazabimenya nuturara twarayayutse twataye igihugu kandi yarambuyeje mfukamye mu bibogobogo mu ruzi rwitwa gwingi mu Isarara iminsi 10 irambwira ngo mata muzaje hanze wowe nimba itarakubwiye jewe yarambwiye Jogiye nta waruza amakuru ya telefone iravuga ngo muzoza muvugira ku byuma ngo muzoza muhamagarana ngo n'abantu mubasengere ku byuma by'amatelefone aho ndi mu bibogobogo mu byasi basaza mfukamye iminsi 10 shorewe n'umugabo witwa nde witwa Jean n'amasengesho abo bagabo bombi ngo ndangize namashira mu mwete nico gituma ubonye ndi mu kazi inza nkora nishaka icuya neza kisohoke cyose hanyuma ibiri aha byose zaji za afia amata byose nibyabere ndakurahiriye nibyacu yaravuze ngo ibyo ntunze nibyande dukorera nde Ntimukiganyire ngo muzaryiki Ntimukiganyire ngo muzambara niki kuko so mwijura siko mukwiriye byo okay tangaza ayiwa jambo we ngo arangiza pesa ubwenge Matayo ntararangije secondaire ntararangije pedagogy sinairangiza ariko ngo senge jambo uyu mutwe wuzuye ubwenge senge jambo ubwenge burinjira senge jambo burinjira nubu ufite diploma ya Bibiliya nta muntu wankanga uvuga ngo ngo Matayo ntiyize sinarangije muri pedagogy ariko muri Bible niko na diploma unangise namamanuka nimuheze Imana icubahiro nimuvuge ngo haleluya turatarama kugezana nubu turi hano mwadutumiye
ntimugere ngo mwatumiye ijuru n'amatayo kuko usanga ndi umusore ngufite imisayi uko imeze ni original nawe yawe ni original nta muntu utari original kuki kumana twese turi original hehe kumana ndakomeje ijambo ry'Imana ibyo byose umaze kubona ubwenge hanyuma y'icyo ayiwe data izi kubakira izina ntiryubakwa n'amagambo izina ryubakwa nawe kuko ufite ibi bintu bingahe bitanu navuze nubibura izina ukaribura uzakomeza gusa kwizina witwa runaka ariko bafite ijambo bagira nandi mazina bagira gute bitwa Imana yabwiye Dawudi we nguhaye izina kandi nguhaye n'ikigega cy'imbabazi iyo wakoreye ijambo aguha izina yarangiza akaguha n'ikigega cy'ibisubizo twasomye amagambo y'Imana umugabo witwa Elisa vuga ibintu bibiri ni byinshi ariko vuga ibi nimugera cyangwa ni bibiri icyambere abahanga babiri baravuga ngo yari umuhanuzi w'urukundo nabii wa upendo nabii wa huruma nabii wa faraja ariko ikintu nta muntu uzakubakira izina ukurarinze ngo ndi kubakire ntibishoboka ko ndubakiryaje twarasirimbye n'abakarege ngo dusirimbe gutya mu kanogo kera Sopetrade mu Rwanda twarangiza gutarama tuvuye muri Afrika ni samedi tukama tugenda mu rukerera no kwa Revera Kado ataraba Revera akiba handu ku cyumba cya Larume kandi ari umuzamu yobaye mu ijambo rimwe nari mu butayu buza bwemera bukakugeraho ariko ijuru ari kwegereza sekariye yawe iyo wayigezeho ntawe uzuyitanga kanama ndavuga ukuri twari kumwe na Karege twaragendanye cyane inama nyinshi z'abazigamba bari muzumve hari n'igihe mworakara ariko ntimurakara ijuru ryarampashije yarazamuwe ndakundi ngo birwanye ndibyoshoboka ndibibaho ariko ke bagaza twita ngo tuyaye twese utuyaye dore twatuyaye tugatambuka twagera ku murwayi Kimironko tukama tumusengera gake twagera ku bandi ngo dore twatugabo twinzerereza none ubu nyine akanwa baragafunze kandi nawe wowe uri muntu nawe waratuvuze ntiwahawe agatutu ijuru n'amatayo n'ijuru ugafite umugabo muri Kigali yigeze kumbwira arambwira ngo ntamaye nushaka usubire mu bibogobogo ntacu uzageraho ejo bundi twahuye Kigali mfite $2,000 by'idolari mutamika ku note ndamubwira ngo yewe irya nawe ku note kuko mvuye ku gatutu icyo mfite n'icyo utanga Elisa ngo yibera idotani ngo ava mu mujyi igihe cyose uzakora isi izagutahura ariko ijambo rikurimo uzabikora uri kumwe n'Imana umunsi umwe abantu bazabimenya kandi abantu ndi bihutira kumenya umuntu vuba kuko n'abantu bagira capacity yawe bagarukiraho ariko Imana icyo yagushizemo nukomeza jambo ugakomeza kugikorera umunsi umwe abantu baguhunze bose bazakugarukira nderasha mambo ya injili Elisa ngo arangize ikibazo ngo kiba kirabaye umwami wa Syria aravuga ngo ariko igitangaza kirabaye ninde muntu wowe ari muri twe uzuvuga amakuru twagera ku rugamba tugatsinda icyagara cy'umwami kiramubwira yo ntabwo ari twe nta n'umuntu uri muri twebwe intelligence hari umugabo wubatse izina rye wasenze Imana wagendanye ijambo warahari kandi yitwa nde yitwa Elisa ninde ni umuhanuzi reka mbabaze kino kintu ariko reka byidukane n'abantu baze bacu mumbabarire ubu ndi mu kugenda tekereza ku bintu kavuga kubera iki twagize abahanuzi kuva muri Bjura uyu mugabo arambwiye ngo muri Bjura uyu Reve uyu mukozi w'Imana muri Bjura bigeze kugira abahanuzi ari mu bana barasenga Imana ikora bitangaza muri Bjura bigeze kwicara bahe barya umutsima uva mu ntoki y'umugabo gutya amani yo gutya wamutibuka winjira mu ruta nta wahunze cyo uyu bari bafite abahanuzi bakabubwira ngo ejo hazabiki ariko mu bantu batutse abo bahanuzi ni abakristo n'uyu munsi wa none
tubona ko tuba dusirimba hano n'aba basore bose turiya duhungu mu nda zanyu mwabyaye uduhungu. Hari amagambo amwe tugomba kuvuga atari meza akagira impact n'ingaruka kubera kutamenya icyo tugomba kuvuga, kuko umuntu wamize jambo amenya phrase ahavugira n'ibyo abwira abantu. Cyo ngiye kuvuga ni kigiki, naranabivuze ejo bundi. Umugabo witwa Rukema w'abasama yigeze gusenga, Imana iramubwira ngo inka muhaye mushaka iri munsi y'igiti niho amapepo yayifungiye, nta muzungu urere ku ico kintu. Ariko bagwanije muzehe Rukema n'abantu b'abakristo. Ndakomeje. Umugabo witwa Siraheli, menyekanisha Imana ahuri, niyo topic, menyekanisha Imana ahuri. Umugabo witwa Siraheli, umugabo ise yabwiye ngo ntuja mwivuga butumwa, inkima zamaze ibigori kandi mu kintu kiza cona nabi ibigori, inkima niyo ya mbere. Siraheli yamazamuka no kuri rubeta abwira inkima ngo wankima ngomba kumenyekanisha Imana yanje mu gihe cyanje, manuka. Kandi rubeta yimanutse n'utundi twose dutoya ndahise kuvogera. Imana itanga imbaraga. Tekereza hinkima yamanutse ikagera mu rubemba, ariko nda muntu wabaye sponsor ngo avuge tereka ngurisha inka 5 cyangwa abagabo 60 bagurisha inka 1000 baheze Isiraheli, aje mu Isiraheli kuja kwiga cyangwa aje kubwira Imana ngo Mana twongerere. Nubu Isiraheli byaraje. Abagabo barevera baganira ijambo ry'Imana, bamenyekanisha Imana, twakira gakiza. Umugabo akambara ishati icitse kandi twagera mu rusengero utwanezerewe uyu munsi bari komana batugiriye neza. Twaje kureba amaturo twagejeje abe n'ibihumbi 10. Hano nda haleluya ndimo gusenya ibintu. Amen. Vuze ikindi, bakazana umurwayi wahwere. Urabizi iwanyu mu Rurambo, iwanyu urabizi Burundi nundi wahwereye utayugenda yapfa guturukari ngo ndakize we umuntu akamata. Babandu bakoze wa murimo nta kubabwira ngo asandi, nta n'ukumugura n'ikirato habe n'isogese kugeza n'ubu n'indwara. Ariko bazungu umuntu gusaza amenya gucuranga akopanyema y'ikidari, apana ngo yasengeye umurwayi akopanyema gutya bakamwambara bose konseri bakazimukorera umuhungu akazamuka. Ariko twebwe tituranamenye n'akamaro k'iki gitaramo, kuko twatumenyekanisha Imana ino. Igiswahili ndi tukibwiriza abanyakenya baraha nta n'umuraha ngaha turangiza tituzi strategy twamenyekanisha mu Imana yacu. Ni bande bafite impano? Ni twebwe. Ni bande shomora kigashira ibindi bikaza bitangaza bikaba nta wotekereza ngo yeme mureke twandike n'ibitabo. Kugeza n'uyu munsi wa none dufite abanyabwenge bangana gute, ariko ibyo bintu ndibaho. Elisa ndagarutse kuri Elisa, ndamukunda Elisa, nimuhese Imana cyubahiro. Haleluya. Perezida w'igihugu hari, efantarizi hari, abiza bahari, umutepa gusa ari mwihuduma. Idotani gusa ataramye data ducurange ataramye data gusa. Igitaramo umwami aravuze ngo nimuje gushaka hari ngo bamabaze ejo. Ndagutangarije nukomeza kumenyekanisha Imana ahuri, nibashake abanzi bazi ejo ntibazagira ico bazagutwara, nibashake bazi kumanywa ntibazagira ico bagutwara. Iki kurimo kirakomeye cyane kuruta icyaha. Tondida vuge bintu Bibiri ijambo ry'Imana rirambwira ngo wabumwe mu babiri Gehazi avuza induru aramubwira ngo muzehe ibiraha hanze nagahoma munwa turapfuye akazi ndaho kataba habe nabo muri kumwe nabo muzo uzoza ubasengera bamenye Imana yawe. Jewe uyu sinzavuga abandi cyane nabo twagendanye naje. Ejo bundi data yarambwiye nibutse umunsi nigeze kukubwira ngo ntiwize nawe tugira diplome uzaje. Ndamubwira ati muzehe zagusiga kandi tuzatuvugana. None ejo bundi
yarahunze nawe bahunze ndamubwira ngo kubakira inzu ubu naguze ikibanza ngiye kumubakira inzu data umushaka nushakure kubyumva ko ndayubaka cyagiye yambwiraga ndabwo yabyumvaga nta mahizo utararangije nta diploma ntiyabyumvaga iwe yerebega ibigaragara nabo bari mwisha wenye kuwa na maombi wanapepeta na kutengeneza kila kitu kinaenda salama. Elisa ngo arangise ngo ahita asengera Gehazi. Gehazi arahumuka. Ayo makuru murayazi. Manuke ku ijambo rya nejeje. Ngo arangije ngo asengera baba tipe nabo ngo bama bahuma muri biti. Ngo ahita babwira ngo reka mbajane aho mwakagombye kuza. Reka nkubwire 6 tiziza kubwa amagambo iza kubikorwa. Six mu Kinyamurenge niki 6 mu Kinyamurenge niki 6 ishema ishema reka dukore ishema tiriza riza kubwa amagambo riza wageze gute wakoze 6 bisubiye muca murashaka 6 nimuve mu magambo nimuve ku gatorero nimwogere mushaka Imana nimusenge hanyuma nimara gukora 6 muzayibona. Nta muntu uzuhabwa ipeta atararikoreye. Ndi waba colonel utabikoreye, ndi waba president utarabikoreye, ndi waba meya w'umujyi utabikoreye, ndi waba revera utarabikoreye, ndi waba umukristo utarabikoreye. 6 ngo bagasa muri edikota y'umujyi umwami ati turabica ninde ufite ijambo wabazanye n'ufite ijambo aravuga ngo ndakwisha kandi president avuze wohakana ariko kubera ubwiza bwari kurindi bwari kuri Elisa n'ijambo ry'Imana n'amasengesho ijuru ngo ribaramutabaye umwami aravuga ati okay ico uvuze kirumvikanye ahubwo nimbaheze ibyo kurya barye baje kuvuga ngo Imana ya Isiraheli yamenyekanishijwe nande na Elisa uruwa gaciro hano muri Kayore uruwa gaciro muri Nairobi uruwa gaciro muri yanzu tuyemo n'abakenya womenyekanisha Imana mu bakenya kandi bakavuga ngo iyi ni Imana. Nimureke kurangara mumenyekanisha Imana. Ikisige cyo gusinzira ni gihe cyo kumenyekanisha Imana yacu. Nafunguye ishuri yanasa ushobora kudasenga ariko ibikorwa byawe bikamenyekanisha Imana. Ndanezerewe reka imtangire haleluya haleluya haleluya. Fata abana 21 batarimo abi washumuzo bose bamwe badafite banyina na base ndababwira ngo nimuze mwige Matayo nzoza mbishuri uyu n'umwaka turangije tugiye gutangira wa kabiri. Ubu abo bantu bose biga nabo bana n'abanyina n'abadafite banyina na base baza bambona ngo papa 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 reka amagambo Bwana Mungu wangu nalia ninachoka uje ukae nami mimi Bwana. Bwana Mungu wangu we nalia ninachoka we uje ukae nami mimi Bwana. Bwana Mungu wangu we nalia ninachoka uje ukae nami mimi Bwana. Ni bande bakoroga n'abakristo, ni bande babaca mu makanisa n'abakristo, ni bande babasubiranamo n'abakristo. Ese kumenyekanisha Imana no guciga kurikamo, ni bande babitana barozi n'abakristo, ni bande babasebanya n'abakristo. Nimumenyekanisha Imana aho muri, nimuva mu magambo, nimuva mu gusebanya. Ikisiga cyo gusebanya nigihe cyo gufatana urunana kugira ngo muba ku bwami bw'Imana. Muri mu bwami bw'Imana hano ntabwo muri magambo yo gusebanya.
bise abandi amazina badafite ngo jasi no yobogona runaka Israel yamana gufite impano bakamushigikira ariko twebwe abanyafrika Afrika waombaji wa Kristo hatujui kusamini huduma ya mwingine. Elisa ngwarangize icubahiro kigaruka muri Israel. Imana imubakirize na kubera ibikorwa ntabwo ari amagambo. Nimuve magambo mureke dusenga Imana ihindura amateka ikirisho kineza. Twasomye amagambo y'Imana umugabo witwa Hezekiya. Nimuheze Imana icubahiro nimukomere Imana amashimeshe cyane. Mpeni Bwana kufuna nguvu we amabudu Bwana kwa uzuri wake ila la 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 la. Mpeni Bwana tukufuna amina 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 oh amina usifiwe Jehova amina amina usifiwe Jehova. Senakeribu akatuma ujumbe akasema ya kwamba Hezekia, wewe na huyo Mungu wako maidasoni maidani mtakwenda matekani. Kumbe pana mwanaume ambaye anasimama kwa neno. Maneno matatu ya Hezekia. Neno la kwanza, akakarabati nyumba ya Mungu. Neno la pili, akarudisha kusifu na kuabudu ndani ya kanisa. Neno la tatu la Hezekia, akajua mahali pa kupeleka shida zake. Ibi bitaramo dufite muri Amerika tuzacara gutya, muri Canada ntimuzicara gutya, Australia ntimuzabibona. Ubaza bariyo bari kuri za TV barakurikiranye n'ubu wasanga we bakurikirana ariko uyu mugisha ntibazabona. Biraho ni mushake Uwiteka bigishoboka ko abona mu mwambaza kiri bugufi umunyabyaha reka ingeso ukiranirwa reka. Yaravuga ngo ubwo bikomeye ndahandi ngomba kubijana nipande kanisani. Akachukua kitabu kamwambia mzee, hapa kuna barua, hapa kuna barua, hapa kumeletwa kazi hapa mzee, na hii kazi inatushitaki mimi na wewe umugabuzi ja, na hii kazi inasema nini? Wewe Mungu na mimi Hezekia na taifa letu lote tunaenda utumwani. Kisomeza kibo hari abashosi baje kusarira. Umugabo witwa Revera Karundi yaravuze ngo hari abashosi baje kusarira no kuganira undi bagira ubunebwe mu gutekereza ngo no kureba kure. Ngo arangiza aravuga ngo sinabijana ibintu mu nteko, sinabijana ngo mpamagara abagenero, ariko ngomba kubijana hehe? Mu rusengero. Ndahandi tugomba kubenekanyisha Imana. Iyo tuvuye hano tugomba kusohoka kuko ijambo ry'Imana ngo nimugende ku isi yose mubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza. Ariko ko ndibaza muri iki kinyejana nigute abantu aho twavuze ubutumwa tugeze mu gihe cyiza, igihe cyo kugira ngo duhindura abantu aho gisikira duhindura. Ni murebe kuntu tugomba guhindura bino bintu. Amen. Amen. Aliyeleta ujumbe ni nabii Isaya. Kamwambia mzee, sikia huyo Senakeribu ambaye umepata barua yake hautamuona tena. Ndahanuye uyu mugoroba icyari kikugoye nikigende mu izina rya Yesu Kristo. Bisubiyemo icyari kikuremereye nikikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Warangiza akora igikorwa gikomeye nicyo cyanejeje. Ngobona itangazo abwira abantu iri kumwe nabo ngo bafite amaboko y'umubiri ariko iri kumwe natwe. Nimumenyekanisha Imana yacu. Iri kumwe nabo bafite imbaraga ziki z'amaboko y'umubiri ariko iri kumwe natwe. Amugabo nituremesha abantu kandi nitwongere dukangurira abantu nibongere babone imbaraga z'Imana, babone Imana ukundi ikora, babone n'Imana ukundi ihindura. Nta kindi kintu cyiza gikomeye muri iki kinyejana no kumenyekanisha Imana yacu. Kandi dusohoke hanze iwawe nimba bikomeye wamuhera mu wawe.
niba udashoboye niba turi umugore yishoboye nakubyutsa ni mubyuke, kuko muri mwebwe hariho miliyoni z'abantu zihazize. Izo miliyoni zisanga muri mu bunebwe mutari imitsima mu nzu muri hari imikomo ibindi. Ndabibabwiye ibi mumbabarire kuvuga ikintu. Twagiraga urwembe rumwe mu muhana, urwembe rumwe, abagore bakarusha mu izara, abakobwa nuko n'abana nuko, cyangwa kanefu. Ariko ubu turi mu kinyejana aho ushika ukabona kuko n'inzara zawe zitagihagije, ukagenda ku bandi bakoze umushinga ibikorwa byabo ukabateza imbere. Ariko twababaza umwese hano umuntu ugira iyo vision yo kugura biriya bikoresho byose nibyo gusiga inzara no kuzica kugira ngo ahubwo mu bijanye na sante ubuzima bukomeze, tahishuriwe. Twagera mu gitaramo akamarenzo kugura kukundi taririmbye, twagera mu gutanga amaturo tatuye amaturo. Icyacu niwe muntu wa mbere utagitura. None uri mu gushaka ngo tukubwire gute? Indirimbo zawo ko tuziririmbye iwawe ndanibature, iwawe nduse reka mbabwire Satani ndafite ubunebwe. Revera Kadara avuze ngo turwana n'imyuka y'ahantu wo mu kirere. Satani afite umuvuduko, amashami yiwe ba Illuminate n'ibindi birazamutse biragagaye. None abantu basengaga mujimije gusenga, abantu bata nimwongere muvuduke mu gusirimba cyane, musome ijambo cyane, musenge cyane, dukorere Imana cyane, tumenyekanisha Imana yacu. Watanze ibihumbi biri kugira ngo sentize tumubishe ko bashakuje, wabyumvise? Iyo niyo capacity tuzi gusakuza, ariko kwihuta mu gukora ikintu cyavuga sente. Ubu tugiye gutarama ibintu bigende neza, n'ubu kiravuga neza, ninde wabishuriwe niwe sente. Ariko bandi turabise cyane. Hezekiya yavuze mu magambo yeretse Imana ibikorwa. Igihe twasohoye Farawo abantu baratubwiye ngo namumuza ngo muza mwebwe murasohora indirimbo dufite amapatara angana gutya, patara yo kwambara nk'abagabo babiri bakayishamo kabisa. Ariko ndi twitaye ku bantu, reka nkubwire, reka kwita ku magambo y'abantu. Abantu baravunye muri iki kinyejana. Kora Imana, umenyekanisha Imana huri, uhere mu rugo rwawe, uhere no ku buzima bwawe. Jawe ndavudutse nta munsi n'umwe no kwita ku bantu bacitege. Uyu mugabo twigeze kuva Kampala arambwira ati kugira ngo uzakomere va mu bitaramo byo mu nzu gusa, ngwino ugende uje kugura ibitabo Kaleme. Ngenda nawe tushika Kaleme ngura ibitabo, mfite biblioteke no mu kapo canje harimo ibitabo bya commentaire ntiwabona ibintu. Tugandi Kaleme kwa Hegimana niwe wabigishije, tugura ibitabo turagaruka ja muri Tanzania kugura ibitabo. Kubera iki? Kugira ngo ndebe ko novuga ubwami bw'Imana mu gihe cyanje, menyekanisha Imana. Nubu ko ndayimenyekanisha, nubu mvuye Kasarani, mvuye Dulahi, ejo zaba ndikitengera nimara hari gihe zamara n'imyaka 5 mutasubiye kumbona hano. Pero kano ni 8 kuko gagatuti kari kwisi yose. Lubumbashi irankeneye, Amerika iragukeneye, South Africa iragukeneye, Nanje irakeneye, ahantu hose aradukeneye. Habe no muri bamayibobo baradukeneye, n'ahantu hose aradukeneye, n'aha aradukeneye, habe n'aha muri Kayoli baradukeneye, nawe baragukeneye. Ariko tuzashayo uri mbokomboko, ni ijambo ry'Imana murishire muri mwebwe, mwongere musenge, dushaka ubwiza bw'Imana, kumenyekanisha Imana. Tuva mu magambo, tuva mu macakubiri, tuva mu bintu byo gucikamo. Umuhanu muba mu makanisa 40 umuhanu umwe gutya hano naha. Mwagize 5 mukagura ikibanza mugasiga building, uzazuza mukabwira ati twebwe visa yaje mwarangiza mukarimusigamo. Mwava muri Amerika akaba ariho muca bukurira indege mukaja kubaka muri Kongo, mukaja kubaka i Burundi no mu Rwanda. Mwarebye ngo tugomba kugira ibyacu by'abarundi natwe babahiga ngo natwe ibyacu turigira. Isa
w'Imana walidumu kwa maombi na vitu vyote kwa ushirika kwa mwenendo wao, wengine wasiyomjua. Are mwabonye ubwami bw'Imana bukamwe intumwa zose urunana, bamwe baravuga ngo tuje mu mirimo y'igikoni, abandi tugabura ijambo ry'Imana. None abangaba ngo natwe abagorora babasizana tugira iryanyu, ni iryanyu nyine sitabwa ari iry'Imana, ni lemi ngo twebwe basitaho batendere ngo natwe tugira iryanyu. N'ejo bundi nageze hariya nani iriya Gidulayi, sanga bamwe ntibaza mu giterane ndimo ngo ntibaza bahuza, nimurangiza ngo ko muragenda habe na Amerika, ntaco tuzashobora. Duhindure system tumenyeka umoja wa Kristo. La 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 la, umoja wa Kristo tulijenge kanisa. Iya tulijenge kanisa. Abakristo nta kibazo bafite, mwabashumba mwe naje ndimo, nimureke tureke kuvanga ibintu. Ibiranga n'ibyo biri wacu ni Buganda. Bari bamaze imyaka kigera ngo kuri ngahe, bamwe bataja muri rusengero, bashitsi baza muri rusengero, abakristo bakaba bakomeye ngo tibajayo. Ninde mwazanye no? Ninde mwazanye? Mwaje muhetse ko mwese mwaciye ku mipaka. Ninde mwaje muhetse? Mwaretse tukamenyekanisha ubutumwa bw'Imana. Ahubwo twari kwigabura, bamwe bakaja mu iriya hirya. Barangiza tukagira ngaba abanyakenya nka 20. Tukagira ngaba Kristo batanu. Tukabara kuvuga ubutumwa. Twarangiza tukaribasirikanisa. Ubwo nibwo butumwa. Ariko nzo kuvuga byarangiza visa yazo ukagenda ugasigaho mwene wa ubwo subutumwa namafuti twa dukora iki ijambo ry'Imana rivuga. Twarangiza naco gituma turwanira n'amaturo tukanarwanira izo ntambara naje ndazifite matayo. Erangiza ngo ifaranga uziri mu kujya runaka na runaka gitangaza kirabaye n'umuprotokole akaza kuvuga iby'ifaranga by'urusengero. Nimureke tumenyekanisha Imana tuve ku magambo, nudatanga icya 10 nawe agatangira kuvuga va muri ibyo. Iyo ndirimbo uririmba yogenda igakiza abantu ahirya, uko kuranyuramye ko kiza abantu ahirya, ariko amagambo tuyavemo nitwe bagabo bo guhindura isi ikamenya Kristo. Tumenyekanisha Imana muri Nairobi nico kinyejana n'amacakubiri ndiyemewe. Murashaka ngo bamwe nabakefa ngo nabandi nabaporo, mureke ibyo bintu dukorera Imana seriye. Protokole chukua Biblia, na protokole za wicha rabute. Kanisa ry'abakongomani b'abafure kandi bene wacu baho hafi cyane baravuga ngo ivuga butumwa ryageze neza kandi ngo umuriro watse, ngo ifaranga zatanzwe z'abavuga butumwa ngo twagize amadepanse yo mu rusengero, ngo none ngo turabaheza nke ndacitse no kuruka Imana. Nimumva abadayimoni ko bateye muraduheza nke ya gute? Twebwe biravuga Yesu aravuze ngo namuhubiri apewe riziki yake. Mubamugize gute? Abakristo baza bitegura mukarari kumuvuga butumwa zitanzwe nimba ari 1000 kimuhe byaba 2 bimuhe. Mbwira uwo mugabo wa Kalemi ndamubwira ngo muzehe, kandi mubwira mu gifurero namurete muzehe ifaranga wari umuriro uri umuriro. Ifaranga zivuga butumwa urazitemaguye nurangiza ngo mwagiza amadepansa twamamaza ubutumwa korera Imana. Ahubwo niba zitanuzuye nimukorana mu giseke muheza umuvuga butumwa. Biblia inavuga ngo Paulo alipohubiri injili, alipofika katika kisiwa cha Melita akahubiri kwa baba yake na Publio, baada ya hapo wakasemezana wakasema tumupatie kila kitu chochote anachohitaji. Mvuziri ya Kalemi simvuze hano ndabyo mugira
ariko nimba binahari mugende, icyo ni ikintu kibi, ntabwo ari cyiza, ariko ndico haba kuko muri abagabo bifura, ariko nakibonye kane. Mumenyekanisha Imana. Titwaje muri Nairobi ngo twasiga vite dukorera Imana, dusiga umunara muri Nairobi. Abakenya bazaza bavuga ngo wa Kongo hawa ni watumishi wa Mungu, hawa ni warokole, hawa wameokoka. Ndabizi kono ndamashimwoko ubundi wayo wa muri gikomere ukazukora amaraso azava, warangiza igishutu ukagikanda neza, wabona amaraso arasimze, umuntu akavuga ngo ndakize. Imana yantumye kuza kubabwira ngo tumenyekanisha Imana muri iki gihe cyacu. Kisi gihe cy'amagambo, si igihe cyo gucikamo, ni igihe cyo gukorera Imana. Nimwakira ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, Larisa sipepa, iri jambo ryumvika, iri jambo rikora imitangazo, iri jambo rihindura muri byose, muri byose. Reka dutunge kwizera, dutunge gusenga, dutunge ijambo, dutunge ubwenge, nurangiza utubakira izina. Jewe ndi umukristo, cyo ni ikintu gihumuriza umutima, kaduhumurike muri iki kinyejana. Iri jambo ryawe riduhindure kandi bitangaza bino. Aba bose bari aha ngaha, ndasenza umuntu wese amenye kuko mu rugo rwe agomba kumenyekanisha mu Imana, nabo baturanye amenyekanisha mu Imana, no hirya no hino amenyekanisha mu Imana. Kini cyo kinyejana cyo kugira ngo tukukorere, abatakuzi kugira ngo bakumenye kuko ari wowe gisubizo. Tugukomeye amashi kuko ari wowe gisubizo muri byose.